Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler, diqqatinizga haberler programmasi taqdim etildi. Studiyada men Leviza Sidbilalova çalışam. Bugun programmada Türkiye Cumhuriyeti vakillerinin Rusiyalı Kırımga ilk resmi ziyarettir. Bugun Kırım Cumhuriyet Devlet Şurasında Milli Telekanalı ve İsmail Gasprinski adını taşıyan media merkezinin faaliyetini muzakere ettiler. 2014 senesi Ukraynada olup geçken vakayalar, bu devlet avdarılması ya da inkilap. Karasu Bazar rayonunun köylerinde suv olacak mı ya da yok meseleni bizim muhbirlerimiz öğrenmeye getirişti. Arzi Mecmuası Tibbiyet Akademiyasının studentleri için endi tanıştır. Bu ve diğer vakayalar haberler informasyon programımızda. Türkiye Cumhuriyeti vekillerinin Rusiyalı Kırımga ilk resmi ziyarettir. Türkiye hakimiyeti vekilleri idare etken firqa, biznes ve hakimiyetten tış turgan teşkilatlarının azalarından ibarettir. Bugün bir kaç koruşuvunu geçirdi, kurulayatkan Cuma Cami'nin teritoriyasını ve Bakçısaray'da Han Sarayı'nı ziyaret etti. Ziyaret devamında endi bir sıra mühim bildirivler de seslendirildi. Tasdiyatlar bizim levhamızda. Şanlı musafirlerini Rusya, Kırım Tatar ve Türkiye bayrakları ile karşıladılar. Bu milletler ara barışık ve kavi işbirlikinin timsalidir. Kırım Tatar cemaat erbapları eyyet vekillerine hatıra bakşışlar hediye ettiler. Çetel eyyet terkibine 30'ga yakın insan kırdı. Hasan Cengiz kaydetti ki Türkiye eyyeti kelgen konu tarihke kürsetilecek. Olumsuz bir algı yapılıyor batılı televizyonlarda. Ama buradaki manzara, buradaki görüntü göründüğü gibi değil. Malum burada da Kırım Tatar Türkleri bulunmaktadır. Hak soydaşlarımız burada bulunmaktadır. Onlarla da görüşmelerimiz oldu bir kısmıyla. Onlar da durumlardan çok memnunlar. Kırım yönetimi tarafından bize iletilenleri aktarıyorum. Bir sıkıntı olmadıklarını. Ama sorunlar zaman içerisinde çözülecek. Elbette ki sıkıntılar olmuş olabilir bazı dönemlerde. Bunlar bir diyalogla, iletişimle çözülebilir. Ama göründüğü gibi Kırım çok rahat ve çok burada demokrasi hakim. Aeroportta Türkiye'den gelgen musafirlerini Kırım Birliği Cemaat Teşkilatı'nın reisi ve Kırım Tatar Halk Cemiyet Şurası'nın reisi Seyitmer Dimetullayev karşıladı. O emin ki eyyet Kırım'da Kırım Tatarlarının vaziyetini öz gözlerinden korup Garp taraftan verilgen malumatlarını doğru anlayacaklar. Мы сегодня, крымские татары, все жители Крыма, мы сегодня одно целое, потому что у нас семья и наш общий дом – это Крым. И мы им покажем, сколько сделано за 2,5 года, сколько законов принято, как мы живем, здравствуем, что у нас никаких гонений, ничего нет. Они поедут, об этом доложат, выступят у себя на Конгрессе, доложат президенту. И они хотят сюда влаживать инвестиции. Очень много влиятельных бизнесменов летит, едут. Вот над этим мы будем работать. Bugün eyyet birinci növbette Akmençete Cuma Cami kuruculuğu yerini ziyaret etti. Türkiye eyyetinin başı Hasan Cengiz Cuma Cami kuruculuğunu miqyasına kıymet kesti ve caminin açılış merasimine Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geleceğini vaat etti. Efendim önce Seyit Ömer Beyefendi'ye ve Sayın Müftü Bey'e, müteahhitimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bu caminin finansını ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin tarafından talimatıyla yapıldığını da biliyorum. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Burada Kırım Tatarlarına verilen önemi ve değeri göstermektedir. Umuyorum ve diliyorum ki bu caminin bitimi 2019'da planlanıyor ve bu külliyenin iki liderin birlikte caminin açılışında olmasını tören yapıldığı zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2019'da burada olmasını açılışında temenni ederim. Bundan son Türkiye'den gelgen musafirler ebedi ateş ogunde gülçempeler koydular. Eyyet başı Hasan Cengiz Alek Pişkov ölümü sebebinden terin teziyeler bildirdi. Sonra Eyyet Nazirler Şurası'na yol aldı. Bu yerde Kırım Cumhuriyet İktisadi İnkişaf Naziri Valentin Demidov ile konuşup geçirildi. Türkiye biznes vekilleri Kırım'ın Rusya bazarı için geleceği basamak yani tramplin dep sayalar. Bundan gayrı onların fikrine göre yarımada ile deniz ve aviasyon bağ yanından teklenmesini birinci yerge turgan meseledir. Eyyet vekilleri yakın vakitte Türkiye tarafından Rusya'ya karşı sanksiyalar lagu edileceğinde eminler. Bu gelen heyet
Наша делегация является первой делегацией. В ближайшее время в Крым прибудет еще официальная делегация. Одной из больших проблем являются санкции. И мы видим, что шаг за шагом вопрос о снятии санкций с Крыма в Турции решается. Qırım Cumhuriyet İqtisadi İnkişaf Naziri Valentin Demidov o'z navbatida qayd etdiki, bu heyetning ziyarati Yarımada'da yanı faydalı yatırımlar paydo olmasına yardım edecek. Экономика первична, и конкретные дела, конкретные реализации бизнес-проектов, они сделают, так сказать, свое дело, и санкционный режим, который искусственно навязывается западными странами, он постепенно уйдет, и о нем все мы забудем, будем работать и развивать наши отношения. Türkiye yetini hususan Kırım Tatarlarının vaziyeti meraklandıra. Bugün akşam Türkiye'den kelgen musafirler Bakçısaray'a yol aldılar. Anda ular Kırım Tatar tarihi abidesine Han Sarayını ziyaret edecekler. Gulnara Karimova, Sultaniye Sitakayeva, Ayşe Şulakova, Akim Bekirov, Enver Ablaziz, Millet için. Bugün Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Şurasında Milletler Ara Münasebetleri boyunca komitetinin nevbetteki toplaşığı olup geçti. Müzakere etilgen mevzular arasında en esası Millet telekanalının ve İsmail Gasprinski adını taşıyan medya merkezinin faaliyetleri oldu. Ondan da gari mebuslar 2017 senege Millet telekanalına maliye paylaştırılığına hususi dikkat ayırdılar. Toplaşuvda Rusiya Federatsiyasi o'g'inde Milletler Ara Münasebetleri boyunca Şura'nın azası, Devlet Milletler Komitetining reis muavini, Millet telekanalining baş mudiri, İsmail Gasprinski adını taşıyan media merkezining mudiri ve Milletler Ara Münasebetler boyunca Parlamentariy komitetining mebuslari ishtirok etdilar. Umumiy ma'ruza ile chiqishda Millet telekanalina ve İsmail Gasprinski adına media merkezine kuratorlik yapgan Devlet Milletler Komitetining reis muavini Yuriy Kosminin bulundu. Оборудование, то, что планировалось, приобретено. Телерадиокомпания вещает на весь Крым. Мы запустили в этом году и спутниковое вещание. И надеемся, что со следующего года у нас получится, мы уже и начали в этом году серьезную акцию, когда для малоимущих семей телерадиокомпания предоставляет возможность получения спутникового вещания, то есть тюнер, спутниковую антенну. Bundan gayrı reis muavini telekanalının maliye tarafını kaydetti. Onun sözlerine göre 2017 sene telekanalga ayrılgan 109 milyon ruble yeterli değil. Çünkü telekanalının keyfiyetli yayınlağı için 218 milyon ruble gerek. Ondan son Yuriy Kosminin aytdı ki Milletler Komiteti telekanalının kuratoru olarak Kırım Cumhuriyeti'nin maliye nazirligine ve Milletler İşleri boyunca federal agentlikке müracaat ettiler ve böyle cevap aldılar. Они нас поддержали, и наше обращение направили в Министерство финансов Российской Федерации о том, что действительно такой телерадиоканал должен существовать, что необходима существенная поддержка. И я надеюсь, что сегодня Заур Усанович как раз в городе Москве в Комитете по делам межнациональных отношений в Госдуму также этот вопрос будет озвучен. Kosminin çıkışından son toplaşu iştirakçıları bazı değişmeler ve teklifler körsettiler. Telekanalının baş müdiri Seyran Mambetov o'z nevbetinde telekanalının bir yıllık faaliyeti hakkında ve o'g'dagi planlar hakkında tarif etti. Bu yılda evet birçok iş yapıldı. Yani biz tek цифровой ve analog signalda gayrı biz Sputnik'te çalışamız. Sputnik'te bizim bütün dünya baka. Şimdi en birinci, en esas bizim vazifemiz o radyo vatan sedasını açması. Bütün veşkalar indi hazır. Ben birleşim. Endi yan yıldan evvel biz Ahmetçik'ten ve yavaş yavaş başka regionlarda da radyo yanılacak ve o bizim şimdi birinci vazifemiz ve maksadımız. Milletning paraları masraf etilüvü boyunca tafsilatlıca Devlet Milletler Komitetining maliye bölügünün müdiri Наталья Григорьева tarif etti. Для чего же нам необходимо еще дополнительные 109 миллионов? Значит, первое. Расходы на оплату труда работников организации. У нас штатная численность 150 человек. Следующий вид расходов очень существенный, который занимает большой, огромный объем в общем объеме субсидирования. Расходы на услуги связи. На следующий год для оплаты аналогового, цифрового телевидения, аренды частот радио, что у нас еще, спутниковое вещание, огромное, 63 миллиона. Только на это. И сократить расходы на эти услуги мы не можем. А компания должна жить. В работе этой компании есть потребность наша.
каждого из нас. И мы будем принимать в декабре этот бюджет. Расчеты сделайте нам. Вот, представьте все. Мы раздадим депутатам, они его изучат. Внесем предложение. Rusya Federatsiyasi Угынды Milletler Ара Мунасебетлери боюнча шурасының азасы Эскендер Билялов мебусларны телеканалда яш хадимлер чалышканына диккат айырмага чагырды. Ве кыска мудде девамында телеканал муафакыйетлерге ирешкенini кайдетти. Я думаю, очень были заданы актуальные вопросы. И я думаю, что именно медиацентр и телерадиокомпания сделают выводы, поправят свои замечания. Но в том же хочу сказать, что, конечно, очень большая работа сделана и телерадиокомпании за этот короткий срок. Надо отдать это должное руководителям этой компании и всем тем людям, которые там работают. Я еще хотел пожелать и пожелал телерадиокомпании, чтобы внесли более таких народностей, которые чтобы показывали их, это караимы, крымчаки, греки, армяне, немцы. Надо уделить им тоже внимание, дать им какую-то часть эфира, чтобы они могли освещать свои проблемы на телерадиокомпании «Миллет». И хотел бы пожелать телерадиокомпании более плодотворной работы. Мы будем помогать ей, чтобы быстрее у нас заработал Ватан. Это наше радио, мы его очень долго ждем, я думаю, и это скоро будет. Лейха сметалар ve 2017 senege iş planını Millet телеканалından Эмде Исмаил Гаспринский адына медиа меркезден суралды. Келечек авто комитетінің невбетеки топлашуы бекленілі. Фадиме Сейтмамут, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Қараденіз флот штабының сабы харби хизметчisi екінші ранг капитаны Леонид Пархоменко Русия Федерацияның федераль хавсызлық хизметі ile яқаланған еді. Пархоменко Украина Мудафа әзірлігінің истихбарат идаресінің вазифелеріні бежерген вақыт четел мақсус хизметлеріне Қараденіз флотының фаалиеті ақта девлет сыры олған малюматларыны топлап теслим еті еді. Русия федераль хавсызлық хизметі ile 275 девлетке хиянетлік маддесі бойынша жинай иш açılды. Шымдылек тахихат алып барыла. 2014 senesi Ukraynada olup geçken vakalar bu devlet avdarılması ya da inhilap. Bu solge Ukrayn siyasetçisi Ukrayna'dan nam kazanhan adliyeci Vladimir Aleynik cevap verim. O sollerini Moskva, Ahmedjit ve Berlin jurnalistleri seslendirdiler. Tafsiyatlar Neriman Tarsinova'nın lefhasında. 2014 senесінің февраль айында Украинада yüz берген вақиғаларны бүтін дүния шындығы күнге қадар музакире етті. Бұл меселе бойынша фікірлер бөліне. Бірісілер бұл адалетлік ве яқшы яшайышы үшін инқилап деп саялар. Башқалары есе бұл девлет авдарылмасы дейлер. Владимир Алейник ой статилінің кечері бұл вақиғалар девлет авдарылмаса ве акимиет елге кечерілувдір деп қайтеті. Хатырлатамыз майданда сесленген талаплардан бірісі 2014 senесінің ана ясасыны қайтармақ бұл есе идаре парламент президент Шекеледер. В 2014 году, 21 февраля, был принят закон о возобновлении действий отдельных положений Конституции Украины. То есть вернулись к редакции Конституции 2004 года. Обратите внимание, что этот закон вступает в юридическую силу со следующего дня после опубликования. Это статья 6. И обратите внимание на то, что этот закон подписал председатель Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. На время принятия этого закона и подписания полномочия президента, если он отсутствует не по уважительным причинам, а если нет президента и он отстранен от должности в соответствии с Конституцией, исполняет премьер-министр Украины. Почему так? Потому что до этого была президентско-парламентская модель в Украине. С марта 2014 года парламентско-президентская. Так вот, на момент подписания этого закона Александр Турчинов не имел конституционных полномочий подписывать этот закон. Садедеже айтсах Украинада шындыке күнгеже акимиет канунсыздыр. Владимир Алейник Минки сабых Украин президентны Виктор Януковичны иштен канунсыз четлештердилер. Нам всем известно, что не писал никакого заявления Янукович об отставке. Порошенко на своем твиттере сделал следующее заявление. Это 22 августа 2016 года.
Спочатку ми повалили маріонетковий режим Януковича. Що таке повалили? Свергли. Сверження конституційного строя, захват власти и так далее, является уголовно наказуемым деянием. По сути, является признанием вины или явка с повинной. Потому что лицо признает, что они повалили, свергли. То, что признал украинский народ, дай будем говорить откровенно, признали европейцы. 2013 сенесінің ноябрь айында башланған акция Белги керчіктенді. Бірішік тұсташы еді, ама халық о заманы чувлы олғаны себебінден декабрде ақықы инқилябқа, яғни девлет авдарылмасына чевірілді. Бұл бұтын девлет үшін бұйықтен бұйық фажа олды. Бинлерінен әләк олғанлар. Украинаның женюби шарқында гражданлық жанқы вехтисади бұхран. Не істеділер, ама нетижеде не олды. Нериман Тарсинова, Али Маметов, Милет үшін. Ve içtimai meselelerge keçemiz. Koy yerlerinde suv yetişmemezligi endi çok vaqtdan beri yerli sakinlerini en rahatsızlagan mevzulardan biri. Bizim televizyon grupamız Qarasuv Bazar rayonuna yol aldı. Anda bizim muhbirlerimiz denişmeler olacak mı ya da yok bilmege tırıştılar. Suvsuz dünyada insan yaşap olamaz terekler, osmezler. Hem insan hem de yer kuresi 70% suvdan ibarettir. İçilgen suv yetişmemezligi insaniyetlikке hadimi zamanlardan tanıştır. Zimanevi hayatta böyle global meselelerinin birisine Qarasuv Bazar rayonun Zuya koyu şurasının terkebine Kırgen Petrova koyunun sakinleri rast geldiler. Yerli sakin Anna Цикала ayta ki suv en gerekli turmuş ihtiyaçlarına yetişmey. 3 дня у нас очередность. Одна улица, вторая и третья. 3 дня, на 4-й к нам приходит вода. Буквально 10 ведер, не больше. И вот так. Теперь у нас есть озеро, куда мы ездим или ходим. Потом есть родник, вот там у нас тоже. Это же, ну летом ладно, можно как-то, а зимой? Дорога ледяная, везде камни, ничего не пройдешь, не проедешь, короче говоря. Вот. Старушки так вообще сидят без воды. К нам воду никто не подвозит. Подвоза воды не бывает. Вот так и живем. 6 yıl evvelsi Petrova köyünde su varıçığı yani skvajina kazıldı ama resmileştirilmedi. O vakittan beri yerli sakinler evlerge su yetkizilüvü meselesini çözüp olmaylar. İzleyeritiyle Petrova köyüne Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın mebusu Анна Рубель келді. За этот год нами была проделана огромная работа. Конечно, главную ключевую роль выполняют здесь депутаты сельского поселения, это районная администрация, которые подготовили все необходимые документы. В соответствии с распоряжением главы республики подготовили необходимую документацию для передачи этого имущества в собственность ГУП «Вода Крыма». И на сегодняшний день юридически эта скважина наконец оформлена. Осталось решить только некоторые технические моменты. Это набрать персонал квалифицированный, который сможет обслуживать ее, и тогда вода попадет людям в краны, и проблема будет решена. Конечно, есть еще дополнительные моменты, это вопросы согласования, но я думаю, что это будет решаться в рабочем порядке. Нам осталось сделать последний рывок. Zuya koy şurasının reisi ve yerli memuriyet yolbaşçısı Andrei Lahin haydetti. Su yıklığı meselesi şimdiki günde bütün Yarımada территориясында актуальдыр. Мы понимаем и жители. Сегодня вообще по всей территории очень тяжелая ситуация. Очень мало воды. Вода подается, за исключением поселка Зуя, везде по часам. Родники пересохли, хотя вот последнее время погода немножко нам сопутствует. Начали наполняться, начали оживать родники. Но в связи с тем, что, наверное, ушла вода из Северокрымского канала, от нас вода очень быстро уходит. Если, скажем, раньше у нас хватало до июля-августа воды, то сейчас уже июнь воды в родниках почти нет. Su yetişmemezliği Kamışlık koyunun sakinlerinin de rahatsızlay. Nusret Osmanov mında endi 27 yıl devamında yaşay. O ayta ki evvel köyde 3 çoxraq бар idi. Şimdi olar kurudu ve sakinler suvunu satın almağa mecburlar. Я сам, например, лично в этом году вот так и сяк начал покупать. Сейчас привозят 8 кубов за 2000. Это выходит куб 250 рублей. Ну, и когда как хватает. И у меня 2 головы скотины. И сейчас не знаю, если зима наступит, я не знаю, что со скотинами сделать. Потому что воды нет. Огород у меня он уже не поливается уже сколько лет. Это только для хозяйства и для себя, для нужды.
Орталан Кой Шурасының yolbaşçısı Nina Alexandrovna bizim televizyon grupamızga izahat bermedi ama şahsi sübet devamında oxaydetti. Leha Smeta vesihaları 2017 senesi tertip etilecek ve koyge maliye ayrı federal programaga kırsetilecek. Sultaniye Mecüt'ün Vera Blaziz millet için. Арзы мечмуасының муарияты ве Алема Нисван Милли мерkezінің векілері Қырым Тиббиет Академиясының студентлері еле көріштілер. Тедбірінің мақсады арзы мечмуасы ақында тариф етмек ве яшларының бөлені ширятларға диққатыны желп етмек. Мерасим кетішаты ақында Мавиле Эюб тариф еті. Тедбір Арзу мечмуасының баш муарирі Лентара Халилованың чықшы ile башланды. Мечмуа улы мутафикир Исмаил Гаспринский ве оның қызы Шефика Гаспринска дерчеткен Алема Нисван мечмуасының девамыдыр. Мечмуа ақында баш муарир тариф етерек, мечмуа хадимлері Қырым татар тіліні, урфадетлеріні, анелеріні инкишафы üzerinde çalışalar. Біз Медакадемия студенттерінің енді екінші сефер көршеміз, бек мемнунмыз, оле іштірақ етелер, суал берелер. Олар давет еттелер бізді. Ve bu milli belki bizim mecmuamız milli ananeler, urfadetler, ana dili, medeniyetimizge çok dikkat ayırır ve studentler de öyle problemlerden meraklanırlar ve biz onlara bu hafta ettik ve bizim mecmuamızın redaksiyon bu siyasetinin tanıştırdık. Tedbir çerçevesinde şairi Lenifer Mambetova ve yazıcı Venera Ryabchikova yani Yulduz şiirlerini takdim ettiler. Susana Maksudova, Nilüfer Halilova ve Anna Andreeva ise Kırım tatar tilinde yırlarını icra ettiler. Hey, amanım aman, güzelim aman, canım kurban olaydı. Yaş modeller Nikita Margunenko tarif etkenine göre bugün yaşlarının arasında milli urbalar rağbetlidir. На сегодняшний день, конечно, модно в национальном стиле одежда, лишь потому даже, что она выделяет человека, она показывает его корни, она раскрывает его принадлежность к какой-то национальности, раскрывает его культуру, и это как бы оригинально, необычно и интересно окружающим. Arzu mecmuasının sayfelerinde Kırım tatar halkının urfadetlerini, belli ve istidatlı insanların icadını, milli yemeklerinin hususiyetlerini tapmak mümkün. Mecmua herkes için meraklı ve faydalıdır. Mavile Eyyub Enver Ablaziz, millet için. Алушта шehirдің 10-нчы бала бақчасында тәрбие алғанлар Қырым татар тіліні öğrenелер. Тогереке чешит миллетлерге менсүп олған балалар қатнайлар. Дәрслер насыл кешкені бізім өберіміз Султанеси Такаева біле. Көнештік тогерегіне 3 яштан 7 яшқажы балалар қатнайлар. Дерсілер ойын шекілінде автода 2 кере кечірілі. Тербиеже Зера Меджитова білдірді ки, талебелер оқу жерянында фаал иштирак еттелер ве Қырым татар тілінде яны сізлер öğrenелер. Şimdiki bugünkü bayramımızda biz көрсетecek olamız yanı öğrengen sözlerimizni көз ақында, себзе, мейва ақында ve çeşit türlü өсімліклер ақында, хоранта ақында. Айша Мазинова айта ки, o çok vakit devamında Samira torunu için bala бақчасыны сайлады. Шымды Самира memnuniyetlікнен тогерекке қатнай. Енді қыз Қырым татар тілінде yırlar icra ете ve şiirler okuy. Biz çok vakit sayladık bu bala бақчасыны, çünkü tek mında bizim şehrimizde ana tiline mülkünü öğrenmeye çok sevinirdik bu işe. Çünkü bala evde de bistire şiir laf etmeye önemli mağaz oluyor. Çünkü etrafa çok bizim tili yok. Tegeden asılan gulguli hava bir sahit uyum ebet yaşayı. Ne yaşayı Samira? Көрсет. Balalar nedir o? Yüzü. Балалар әмде дөртліклер білелер, әмде Қырым татар тапмачыларға cevaplar берелер ve halk oyunlarını oynaylar. Elimde bir meyve var, yaxşı biri var, aşın içtilme, bunadıdır. Ана бабалар қайды телер ки, оларның балалары için ана тіліні білмек зарурдыр. Қырым татар тілі баланы инкишаф еттіре ve dünya bakışını genişlете. Потому что для меня это важно, чтобы ребенок изучал
родной язык, чтобы он общался с детьми, своими сверстниками, также на татарском языке, даже с детками постарше. Меня это очень привлекает. Талебелер тантаналы муеттек көзіні озғардылар ве көз мевсімі бойынша білгілеріні пекіттілер. Енді олар қыш байрамларына азырлық көрелер. Султани Истакаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін біздің телевизион тақымымыз истидатлы Аким ве сервер Исмаиловларда мұсафірлікте болундылар. Спортчы сервер Исмаилов кечкен елі карате бойынша Русия чемпионы намзетіні қазанды. Аким Исмаилов есе Москва шайрында олып кечечек музыкаль фестивалене сертификат алды. Біздің мұхбиріміз Алиме Кайбуллаева яш истидатлар или субет етті. Истидатлы инсанлар бір тарафтан истидатлылар Исмаиловлар қорантасы ақында да айны бойле демек мүмкін. Линара Исмаилованың яш оғланлары сервер ве Аким Озвинницкая койынде енді жоқтан белі олдылар. Чүнки 15 яшында сервер енді спорт устасы ве карате бойынша Русия чемпионы унванını қазанды. Қардашы Аким есе истидатлы чалғыжы олды. Генчлер üçün esas таянч ве дестек боларының анасыдыр. Айны о вақыт оғланларына ярдым қолыны узата. Қадын умут ете ки келечекте оның балары жемаатқа файда кетірежеклер. Сбылась ихняя мечта, во-первых, чтобы они стали спортсменами, знаменитыми музыкантами. Вот. Большое спасибо учителям. Я их поддерживаю. Я со старшим сервером часто езжу на соревнования. За него болею, переживаю. Иногда бывает так, что я сразу с соревнования переодеваюсь и бегу на концерты. Участвуем в конкурсах, с младшим ездим тоже. Сервер Исмаилов 6 ел девамында Киокушин кай карате ile оғырыша. Спортчының сабасы беден межгулетлерден башлана. Пресс, чапу, ведигер межгулетлер сервер үшін хошнутлық бере. Бүгінгі күнге спортчы чоқтан чоқ мүкафатларының сайбы ола. Оларның арасында дипломлар, ярлықлар, әмде Украинадан ве Русия Федерациясының чешет регионларындан кетірілген кубыклар. Амма оғлан үшін ең қиметлі мүкафат бұл кечкен елі 2-ші ер үшін Москвада алынған кубык ве медаль. Бүгін спортчының қаверентлі алтын сызықлы құшағы бар. Келечекте оғлан инсанларға файда кетірмеге істей. Я занимаюсь карате киокушинкай. Мне этот вид спорта нравится, потому что я люблю драться. Я в общем не считал, сколько у меня наград. Нельзя считать свои награды, потому что будешь проигрывать. На все турниры езжу с мамой. Она меня всегда поддерживает. Из-за этого я выигрываю бои. Я хотел открыть свою секцию карате, набрать детей, тренировать их, и чтобы я их натренировал, и они выросли, занимали места по России. Қардашы 11 яшлы Аким Исмаилов бабасының изінден кетті. О мешур чалғыжы олмаға арзу еті. Бүгін о пиано ве боразан чала, ичбір айлеви вемекте байрамы яш чалғыжысыз кечмей. Біздің телевизион тақымымызда генч чалғыжының ижрасында нағмелер діңледі. Бүгін Аким Москва шәрінде кечірілежек музыкаль фестивальге сертификат алды. Вешімді о огде кечі қышқа hazırlана. У меня бабака играет на трубе, и я тоже хотел играть на трубе. Я сначала пошел на фортепиано, а потом мне она дала на трубу. И я и занимаюсь. На фортепиано 5 лет, а на трубе 2. Мне нравится ансамбль Хайтарма. И я в будущем хочу стать музыкантом. И хочу играть на трубе в Крымско-татарском театре. Қарбабасы Александр Неметулаев тарифетеки о сторунларынен ғурурлана. Ве оларға әрбір іште ярдым ете қол тута. Күніміз ана бөле башлай. Сабадан обедте, ақшам күнері мектептен қайтқан сон алып кетем тренировка. Николаевкада тренировка япа. Анда 2 саат Эркун андал барамыз. Андан қайта үйде де заниматься япа. Одан да ғайыр күшкене торыным музыканы заниматься япа. Әбетте торынардан Алла саулықларын берсін. Послушный балалар, яқшы мектепте оқилар. Епсі үйде де ярдым етелер. Довольным, конечно, өзім торынларым. Сервер ве Акимның анасы Линара Исмаилова епсана бабаларға оз балаларына таянч олмаға ве истидатларыны инкишаф еттірмеге тілей. Біз есе оз невбетімізде генчлерге ижади ве спорт муафақиетлер тілейміз. Алиме Кайбуллаева, Ибраим Ганиев, Миллет үшін.
Ve sport haberleri hakkında Santaraç boyunca dünya çempionu unvanı için New York şehrinde olup geçken maçta Kırım sakini Sergey Karyakin Norvegiyalı Magnus Carlsen ile beyaz taşlarının yutuksuz oyun geçirdi. Oyundan evvel rakipler taxta üstünde 6 saat geçirdiler ve 74 yürüyüşten son yutuksuz neticeyle razı oldular. Sergey Karyakin kaydetti ki en ağır yürüyüş üstünde Santaraç oyuncusu 25 dakika düşündüm. Men bu yürüyüşten evvel çok düşündüm. Yazık ki bu galibi için yeterli olmadım. Men bilesem belli bir vakitte menin vaziyetim bayağı güzelce edi, ama men ucum etmege imkan tapmadım. Bundan son Carlsen acayip bir yürüyüş taptım. Ve böylelikle yayınımız sonuna yeti. Haberlerinin nevbetteki çıkışı saat 20.30'da olacak. Akşamlarınız rahat geçsin. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.